گانی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم مطابق ماده 52 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم اجلاسی یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم 19 مارس سال 2025 ساعت 10 در شهر دوشنبه دعوت کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 6 مارس سال 2025. بخشیده به روز مادر تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر ذاکرزاده در مقام عالی قانونبرار کشور همایش برگزار گردید. تاکید رفت که تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای اول سازندگی ها به نیروی آفرینده زن مادر توجه خاص ظاهر نموده دولت ملی را در اساس آرمان‌های مادران تاجیک جوهر آن را صلح و صلاح، همدلی و همگرایی و خودآگاهی و بشردوستی تشکیل می‌دهد بنیاد گذاشته است. روز مادر یکی از جشن‌های فرح و شادمانی، شایستگی و قدرشناسی و سرشار از صداقت والای انسانی است که همه ساله مردم تاجیکستان آن را انتظار می شود و به استقبال شایسته آن آمادگی خاص می بینند. زیرا امروز جشن است که با اسم بزرگ مادر پیوند می باشد و زندگی و روزگار هر کدام ما از محبت و صمیمیت و شرافت و فداکاری ما سرچشمه گرفته است. همچنین در نزد اشتراکچیان همایش وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برآمد نموده راجع به غمخوری‌های دولت نسبت به زنان و نقش بانوان در پیشرفت جامعه ابراز اندیشه کردند. طوری گفتیم چند سال است که 8 مارس در تاجیکستان صاحب استقلال ما همچون روز مادر جشن گرفته می شود. واقعا هم در فرهنگ ملت تاجیک احترام مادر مفخه ازلی داشته. رسالت مادران در تربیت نسل‌های سازنده بی‌نظیر است. در ارتباط با روز مادر در سراسر تاجیکستان همایش‌های ادانه جریان دارند. حالا توجه کنید به گزارش‌های همکاران ما. در همایش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری رهبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رهبران وزارت و کمیته ها عالمان و دانشمندان رهبران تشکیلات های بین المللی مقیم تاجیکستان کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و سابقه داران مهنت اشتراک کردند. در آغاز چورابینی معاون سروزیر مملکت زنان و بانوان را به مناسبت روز مادر تبریک نموده ابراز داشت که با سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام امکانیت‌ها برای فعالیت همه‌جانبه مادران و بانوان فراهم گردیده زنان قوی اراده و با جسارت ما به عرصه سیاست و خدمت دولتی راه یافتند و در آبادی و پیشرفت جامعه سهم گذار می‌باشند. ما زنان و بانوان جمهوری تاجیکستان خوشبخت از آن هستیم که تحت سرپرستی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار و فعالیت داره. در اساس دستور و سفارش‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و نقشه چاره‌بینی‌های کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یک چاره‌بینی ادانه بخشیده به روز مادر تشکیل گردیده است که امروز ما بانوان و زنان جمهوری عزیزمان را با هم جمع آورده روز مادر را جشن میگیریم. ناطقان ابراز داشتند که در سطح دولتی جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیاد دولت و حکومت مملکت نسبت به مادران و زنان و در دوران صاحب استقلالی به مقام و منزلت خاصه صاحب گردیدن آنها می باشد. زیرا زنان تاجیک هنوز در آغاز دوران استقلال دولتی به خاطر حفظ حقوق و آزادی های خود و به اعتدال آوردن وضع مملکت از تلاش نموده در راه رسیدن به صلح و ثبات و وحدت ملی با ننگ و ناموس وطن دوستی و زحمت صافدلانه در پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه سهم ارزشمند می‌گذارند. مادر سازنده و هم اساسش آفرینده است. انا همین آفریندگیشو باید که هر یک ما فرقش نیست خواه زن خواه مرد باید سر تعظیم کنیم و باید من قید کنم که خردمندی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آن است که همین روز را روز زنان نگفته
من همون حرمت و عزت نسبت مادر آن است که همین ادرا روز مادران گفته قرار قبول شد. در همایش به زنان و بانوان فعال تحفه‌های آماده نموده کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تقدیم گردید. چرابینی ایدانه را نمایش‌های جالب رقصی و سرود و ترانه‌های دلاشوب هنرمندان معروف کشور شکوه و شهامت خاص را بخشید. اثنای جمع‌آمد تنتنوی به مناسبت روز مادر، رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان ذکر کرد که در زمان صاحب استقلالی وطن با شرافت سیاست سازنده رهبریت مملکت، زنان و مادران تاجیک همصف و همقدم زمان بوده، رسالت مادری و قرض شهروندی خود را در گسترش و تکمیل دادن ارزش‌های نجیب و والای انسانی، بخصوص در روحیه بلند وطن پرستی، تربیت نمودن فرزندان، تحکیم خودآگاهی و خودشناسی و وطنداری و وطن دوستی با کمال مسئولیت ادا می‌نمایند و سزاوار احترام اهل جامعه گردیدند. دیگر ناطقان تاکید کردند که واقعاً هم زن مادر عالیه حیات و زندگی است که ظاهر و باطنی او سرشار از پاکی و زیبایی و مهر و محبت به پایان است. زن مادر چراغ خاندان، نگهدارنده زبان، تاریخ و فرهنگ ملی میباشد. در سطح دولتی تجلیل گردیدن روز مادر در تاجیکستان نشانه از توجه و غمخوری‌های بی‌واسطه نسبت به زنان و ارجگذاری به بزرگی مادران است، گفته شد در همایش ایدانه. بعد از تهنیت حاضرین به یک قطار بانوان فعال، افتخارنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان و تحفه‌های دیگر تقدیم کرده شد. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز مادر همایش با شکوه ایدانه برگزار گردید که در آن رهبریت وزارت، سرداران ریاست و شعبه‌های زیرساختار وزارت و دایره وسیع زنان و بانوان ساحه اشتراک نمودند. رهبریت این ساختار اجتماعی در آغاز همایش حاضرین و در سیمای آنها تمام زنان و بانوان مملکت را به مناسبت روز مادر تبریک و مبارکباد نموده، به هر کدام آنها پیش از همه صحتمندی خوشبختی و سعادت روزگار و در کار و فعالیتشان برای موفقیت تمنا نمودند. قید گردید که اگر آبادی و ثبات جامعه از آسایش و آرامی هر یک عائله وابسته باشد، در نوبت خود آبادی هر یک خاندان از روحیه پاک و سازنده، سطح معرفت و سلامتی زن مادر وابسته است. ناطقان قید کردند که در حقیقت هم در برابر دیگر بخش‌ها سهم بانوان مملکت در رشد ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز عین زمان خیلی نظررس بوده. آنها بهر تطبیق سیاست سالمی حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر مردم سربلندانه کار و فعالیت دارند. باید گفت که طبق معلومات آماری عین حال زیاده از 70% کارمندان ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند. برنامه کنسرتی با اشتراک سرایندگان شناخته مملکت انجام بخش همایش ایدانه بود. در سرریاست اجرایی جزای جنایتی وزارت عدلیه مملکت نیز روز مادر تجلیل کرده شد. شرکت کنندگان و گلی سری سبد محفل ایدانه در این تشکیلات نیز چون هر همایش دیگری مربوط به این سنه زنان و مادران بودند. سردار سرریاست اجرایی جزای جنایتی منصور جان عمرов کارمندان مقامات را به روز مادر تبریک و شادباش نموده، سهم ارزنده آنها را در رشد بخش‌های علاهیده از جمله مقامات ادای جزای جنایتی نظررس ارزیابی کرد. ذکر رفت که در زمان صاحب استقلالی وطن با شرافت سیاست سازنده رهبریت مملکت، زنان و مادران تاجیک همصف و همقدم زمان بوده، رسالت مادری و قرض شهروندی خود را در گسترش و تکمیل دادن ارزش‌های نجیب و والای انسانی، بخصوص در روحیه بلند وطن پرستی، تربیت نمودن فرزندان، تلقین اندیشه و هویت ملی، تحکیم خودآگاهی و خودشناسی و وطنداری و وطن دوستی با کمال مسئولیت ادا می‌نمایند و سزاوار احترام اهل جامعه گردیدند. موصوف از قدر و منزلت والای مادر سخن گفته نقش بانوان را مؤثر ارزیابی کرد. در نهایت چرابینی ایدانه همگی بانوان کارمندان سرریاست اجرایی جزای جنایتی وزارت عدلیه مملکت با مکافات و تحفه‌ها قدردانی شدند. برنامه کنسرتی هنرمندان محبوب کشور انجام بخش چرابینی ایدانه با افتخار روز مادر در سرریاست اجرایی جزای جنایتی بود. بخشیده به روز مادر در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با اشتراک اهل ریاست، آموزگاران و کارمندان و مهمانان چرابینی با شکوه برگزار شد. رهبریت دانشگاه ضمن سخن افتتاحی خویش همه زنان و مادران را به مناسبت روز مادر تبریک گفته برایشان سلامتی، خوشبختی و روزگاری با سعادت آرزو نمودند. ذکر شد که بسا رمزی است که این روز مبارک
ҳар сол дар рӯзҳои нахустини бедоршавии табиат бо накҳату нафосати баҳорӣ ва дар арафаи наврӯзи байналмилалӣ таҷлил мегардад. Зеро зан модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт, рамзи покиву зебоӣ, махзани меҳру вафо ва таҷассуми зиндаи муҳаббату самимият мебошад. модар нақш ва қадру манзалати ӯ дар ҳаёти инсоният аз ҷониби шоирону нависандагон ва олимону донишмандони халқу миллатҳои гуногуни олам خیلی فراوان و صمیمانه وصف و تصویر گردیده است. با در نظر داشت آن که زنان و بانوان و دختران تاجیک در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نقش بسیار ارزشمند و مؤثر دارند. دولت و حکومت مملکت مسئله تامین نمودن حقوق و منفعت‌های آنها را در مرکز سیاست خود قرار داده است. در همین مراسم رهبریت دانشگاه یک قطار کارمندان و آموزگارانی را که دارای فعالیت پرثمر میباشند با سپاسنامه و مکافات‌های پولی قدردانی نمودند. در دایره برنامه فرهنگی از جانب هیئت کارمندان دانشگاه آماده گردیده سخن‌های مربوط به مقام و منزلت و ستایش زن مادر صدا داده پسند اهل تالار گردید. سرود و ترانه‌های اهل هنر و فرهنگ دانشگاه و سرایندگان شناخته کشور به چورابینی شکوهی تازه بخشید. دستاوردهای زنان عالمه و هنرمند تاجیکستان تحت همین عنوان در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نمایش افتتاح یافت. در مراسم افتتاحی چورابینی ذکر شد که این نمایش به مناسبت روز مادر تشکیل گردیده سهم مادران تاجیک را در رشد علم انعکاس می‌کند. ناطقان ابراز نمودند که زن مادر یگانه فرشته روی زمین است که زندگی از او سرچشمه می‌گیرد. حرمت و احترام مادر به قدر زحمت‌های صادقانه مادر رسیدن و دانستن قدر و قیمت مادر وظیفه و قرض هر یک فرزند به شمار می‌رود. در نمایش دانه از فوند طلایی آثارخانه ملی 33 عدد حجت‌ها، گرامات‌های فخریه که عالمه‌ها، ورزشگر زنان، طبیبان سزاوار شدند به معرض تماشا برآورده شده است. همچنین تماشابینان می‌توانند مصوره‌هایی را که سیمای ورزشگر زبونیسا رستمова، عالم ساحه طب صوفیا حکیمова، هنرپیشه تئاتر و سینما توتی غفارова، سراینده اپرا، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک توفا فاضلova را انعکاس می‌کنند از نزدیک ببینند. در این نمایش محصول دست بانوان هنرمند قالینباف و نمونه‌های هنری کلاهگری نیز پیشنهاد تماشابینان گردانیده شده است. هدف از این نمایش شناس نمودن تماشابینان با فعالیت بانوان عالمه و هنرمند تاجیک میباشد که در جمعیت در ساحه‌های گوناگون سهم ارزنده خود را گذاشته‌اند. نمایش دستاوردهای زنان عالمه و هنرمند تاجیکستان در آثارخانه ملی تا 20 مارس سال 2025 ادامه خواهد یافت. модар сарчашмаи зиндагонӣ ҳамин гуна унвон гирифта буд чорабине ки бахшида ба рӯзи модар аз ҷониби бахши кор бо ҷавонони рависати корҳои тарбиявии академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо факултати идоракунии давлатӣ баргузор гардид. масъулин зимни суханони табрикотӣ иброз доштанд ки имрӯзҳо модарону бонувон бо фаъолияти худ дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати тоҷикистон ҷиҳати пешрафту шукуфоии ватани азизамон саҳми арзанда мегузоранд ва рисолати иҷтимоии худро муваффақона иҷро менамоянд. дар низоми идоракунии давлатӣ низ бонувони тоҷик ҳузури фаъол дошта дар татбиқи сиёсати давлатӣ саъю талоши назаррас доранд. зикр гардид ки аслу ҷавҳари рӯзи модарро муҳаббату самимият, покиву садоқат ва ҳурмату эҳтироми беандоза нисбат ба зан модар ташкил медиҳад. ҳамин тарз дар кори ҷавомат иштирокчиён бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуда нақши занонро дар самтҳои хоҷагии халқи мамлакат назаррас арзёбӣ карданд. бахшида ба фарорасии рӯзи модар дар ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурӣ низ ҳамоиши идона доир гардид. зимни чорабинии роҳбарияти ташкилоти мададгори мудофиа таъкид доштанд ки фаъолияти ибратбахши занон дар ҳама самтҳои ҳаёти ҷомеа хусусан дар тарбияи ҳарби ватандӯстӣ ва мудофиаи ватан низ назаррас аст. дар зерсохторҳои ташкилоти мададгори мудофиа низ бонувон дар вазифаҳои масъул муваффақона адои хизмат намуда доимо сифатҳои хоси касбӣ аз қабили ташаббускорӣ, меҳнатдӯстӣ ва садоқатмандӣ нишон медиҳанд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвари маҳбубамон пешрои муаззами миллат ба болоравии мавқеъ ва мақоми зан дар ҷомеа ҳамаҷониба мусоидат намуда таъкид намуданд ки ҷомеае ки ба зан модар ғамхорӣ менамояд ба ояндаи худаш ғамхорӣ мекунад. модар ҳамчун сарчашмаи ҳаёт, офарандаи зиндагию зебоӣ, бақои меҳру муҳаббат ва чароғи хонадон дар ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ нақши фаъол дошта барои пешрафти давлатамон нақши созандаи хешро иҷро менамояд. инчунин фарзандони солеҳ муҳофизони ояндаи ватанро ба дунё оварда дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намуда ҳамчун ҷавонмард ҳомии шуҷоъу ҷасури мудофиаи ватан амнияту суботи он ба камол мерасонад.
чорабинии ҷашнӣ бо барномаи идонаи саршори шеъру сурудҳои тараннумгари мақоми зан ва бузургии модар ки аз ҷониби аҳли ҳунар пешниҳод гардид ба анҷом расид. дар муассисаи давлатии коллеҷи кӯҳӣ ба номи Сороҷон Юсуфова низ рӯзи модарро бо шукӯҳи идона дар сатҳи баланди ташкилӣ истиқбол намуданд. Дар ин рӯз тамоми тарбиятгирандагони муассиса либосҳои миллии тоҷикӣ амсоли атласу адрас ва чакан ба бар карда ба шукӯҳи ҷашнгоҳ таровати тоза зам намуданд. роҳбарияти муассиса ҳозиринро ба ин саҳнаи фархонда таҳният гуфта тазаккур доданд ки имрӯз дар ин даргоҳ ҷиҳати амалӣ гардонидани ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти боло бурдани нақши занон дар ҷомеа чораҳои мушаххас амалӣ гардида. дар ин замина бонуон дар кадрҳои роҳбарикунандаи коллеҷ фаъолияти босамар доранд. маърузачиён доир ба қадру манзалат ва бузургии зан модар ибрози андеша намуда таъкид доштанд ки модар ягона мавҷуди мушфиқу ғамхор ва мунису меҳрубонест ки ба фарзанд ҳаёт мебахшад, ба ӯ сухан гуфтану роҳ рафтанро ёд медиҳад, ӯро тарбият менамояд ва дар раванди тарбия дар қалби фарзанди худ эҳсоси муҳаббату самимият, некиву накӯкорӣ ва инсондӯстӣ ба вуҷуд меорад. барои босаводу соҳибмаърифат ва соҳиби касбу ҳунар шудани нури чашмонаш саъю талош менамояд, таъкид шуд дар ҳамоиш. дар қисмати дуюми чорабинӣ барномаи мукаммали фарҳангии дастаи ҳаваскорони муассисаи таълимӣ манзури ҳозирин гардонида шуд. дастпарварон ба василаи ташкилии намоиши либосҳои миллӣ ки намунаи олии либосҳои имрӯзу гузаштаи миллати тоҷикро бозгӯӣ мекард, чорабиниро таровати тоза бахшиданд. нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва ҷаҳонишавии Наврӯз таҳти ҳамин унвон бо ташаббуси Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор маҳфили маърифатӣ фарҳангӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур намояндагони доираҳои илмӣ ву адабӣ ва ҳунарии мамлакатро ба ҳам овард. ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода аз ҷараёни ин ҳамоиш гузориш омода намудааст. таваҷҷӯҳ кунед. бо мақсади пешбурди корҳои тарғиботию ташвиқотӣ дар доираи масъалаҳои муҳими сиёсиву иҷтимоӣ, тарғиби сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ташаккули фарҳанги маънавию сиёсӣ ва маърифатию ҳуқуқии шаҳрвандон дар шаҳри Ҳисор дар мавзӯи нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва ҷаҳонишавии Наврӯз бо иштироки аъзои маҳфил шоири халқии Тоҷикистон, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Сафарзода, доктори илмҳои фалсафа Маҳмадалӣ Музафарӣ, ҳунармандони шинохтаи мамлакат Раҳматулло Ҳошимов, Баҳодур Неъматов, Афзалшо Шодиев, Бунафша Муқимова ва соҳиба давлатшоева чорабинии маърифатӣ фарҳангӣ баргузор гардид. дар чорабини аҳли ҷомеа, намояндагони ҷамоатҳои деҳот ва кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳри Ҳисор ширкат намуданд. коршиносони масоили сиёсӣ, чеҳраҳои шинохтаи фарҳангу ҳунар, намояндагони гурӯҳҳои ҳунарӣ, собиқадорони соҳаҳои гуногун ва шахсиятҳои бонуфуз иштирокдорони ин ҳамоиш буданд. боли фарах кушод наврӯзи дӯстӣ, дасте ба даст дод наврӯзи дӯстӣ, айёми гулшукуфт бояд ки роз гуфт, меҳр аст дар ниҳод наврӯзи дӯстӣ. дигаргунаи амиқ ва сабарноки дар ҷомеаи рухдодаро бояд аз диди муносиб баҳо дод, чунки бетаҳаввулот дар фарҳанги сиёсӣ, дар афкори ҷомеа, тағйиротҳои куллӣ дар рӯҳия ва афкор наметавон қолаби акидаи кӯҳна ва тасаввуроти ғалатро шикаст. ва аз ин рӯ ташаккули нигоҳи ҷадиди сиёсӣ дар рӯҳияи истиқлолияти миллӣ, бунёди ҷомеаи инсонпарвар, демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ яке аз вазифаҳои асосӣ дар давраи бунёди ҷомеаи демократӣ сифатан нав дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. ва имрӯз таҳкими дастовардҳои истиқлолияти миллӣ барои Тоҷикистон хеле муҳим аст, чунки барои таҳкими истиқлолияти миллӣ пеш аз ҳама муайян намудани ҳамон мафҳум, моҳияти вазифаҳои иҷтимоӣ, нақш ва маънии истиқлолияти тоҷикон, омилҳои устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавии ғоявӣ хеле зарур аст. иброз гардид ки дар замони истиқлоли давлатӣ фарҳанги мардуми тоҷик пурра эҳё гардида рушд ёфт. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи фарҳанг ҳамчун муаррифгари миллат ва асоси ҳастии давлат эътибори хоса зоҳир менамоянд. ҳамин аст ки имрӯз фазои фарҳанги миллӣ ҳифз гардида барои таърих ва таъмини устувории пояи ҳастии миллат тадбирҳо андешида мешаванд. таърих гувоҳ аст ки танҳо халқи бузург ва дорои тамаддуни бузург метавонад ба чунин дастовардҳои бузург ноил гардад ки миллати тоҷик аст албатта. ва маълум аст ки таърихан чунин табаддулотҳо ва дастовардҳои таърихӣ дар сиёсат, иҷтимоиёт ва дар умум дар давлатдорӣ дар ҳолати амалӣ мегарданд ки
мардум сиёсати сарвари худро комилан дарк намуда онро бипазирад ва ин аст ки имрӯз он нақши пешвои муаззами миллат дар эъмори давлатдории навин тоҷикон умуман он дастовардҳои сиёсӣ иқтисодӣ ки имрӯз ҳаст мо бояд инро тарғибу ташвиқ кунем ва пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомур раҳмон доим мегӯянд ки бо мардум бошед, назди мардум бошед ва дар асоси дастури ҳидоятҳои пешвои миллат ки ҳамеша раҳнамун барои саодати неки мардум аст ба мақсади анамун пешбурди корҳои тарғиботию ташвиқотӣ вобаста ба масъалаҳои муҳими сиёсиву иҷтимоӣ, тарғиби сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши пешвои муаззами миллат дар эъмори давлатдории навини Тоҷикистон, ташаккули фарҳанги маънавию сиёсӣ ва маърифатии ҳуқуқи шаҳрвандон ва зоти фарҳанг як маҳфили маърифатии фарҳангиро бо ҷалби коршиносони масоили сиёсӣ, чеҳраи шинохтаи фарҳангу ҳунар, гурӯҳҳои ҳунарӣ, собиқадори соҳаи гуногун ва шахсоти бонуфуз таъсис дод ки мақсад анамин тавре гуфтем анамун фаҳмондани моҳияти истиқлоли давлатӣ, моҳияти худшиносии миллӣ ин мебошад. гуфта шуд ки яке аз таҳдидҳои асосии ҷаҳонишавӣ ин аз байн рафтани арзишҳои аслии миллӣ мебошад. дар ҳамин замина пешвои миллат ҳамеша аз аҳамияти ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ёдовар шуда таъкид менамоянд ки бе фарҳанг ҳеҷ миллат наметавонад худро ҳамчун ҷомеаи мутамаддин муаррифӣ кунад. тазаккур дода шуд ки фарҳанг асоси зиндагӣ ва бунёди ҳастии инсон аст. ин арзиши воло дар тӯли таърихи инсоният тамоми паҳлӯҳои рӯзгори мардум ва ҷомеаро фаро гирифта ба дараҷаи пешрафту қудрати созандагии инсон ривоҷу равнақ мебахшад. дар фароварди чорабинӣ барои болидарӯии иштирокчиёни маҳфил ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ суруду таронаҳои ватандӯстонаро пешкаш намуданд. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир ба ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамоиши илмӣ амалӣ баргузор шуд. ин ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шаҳрвандони Тоҷикистон мояи ифтихор ва сарбаландӣ арзёбӣ шуд. иқдоми мазкур давоми мантиқии ташаббусҳои қаблии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди обу иқлим ва самти экология маҳсуб мешавад. ҷузъиёти бештар дар шарҳи ҳамкорони мо. даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ин шашумин пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон аст ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бонуфузтарин созмони милали муттаҳид ба ҷаҳониён ироа гардиду ҷомеаи ҷаҳонӣ аз он ба хубӣ истиқбол намуданд. ба ин хотир бо ибтикороти садорати факултаи таърихи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамоиши илмии назариявӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи аҳамияти байналмилалии пешниҳоди пешвои миллат роҷеъ ба ин 10 сола баргузор шуд. дар кори ҳамоиш олимону донишмандон ва нуқтасанҷони мамлакат иштирок намуда таъкид доштанд ки дар ҳоли раванди пуртазоди геосиёсӣ, мусаллаҳшавӣ бо шитоб, шиддат гирифтани ҷанги сард, низоъҳои мусаллаҳона, паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дигар хатару таҳдидҳои глобалӣ ки бешубҳа оқибати манфии дарозмуддат хоҳанд дошт, пешниҳоди роҳбари давлати мо муҳиму саривақтӣ аст. ин василае гардид ки ҷаҳониён Тоҷикистонро бо роҳбарии сарвари дурандешу хиратмандаш ҳамчун кишвари пешоҳангу ташаббускор бори дигар шинохтанду арзишҳои онро эҳтиром мекунанд. ин ташаббусест ки миллати тоҷикро бори дигар дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун миллати ваҳдатофар, сулҳофар ва ҷонибдор аст ҳифзи ҳуқуқу арзишҳои инсонӣ муаррифӣ намуд. воқеан таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар меҳвари сиёсати дохилӣ ва хориҷии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот, амният ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон қарор дорад ки албатта ин ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар хориҷӣ имрӯз ба таври хеле аъло мушоҳида мерасад. гуфта шуд ки воқеан муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳони имрӯза ҳамчун шахсияти бонуфузу қавиирода ва сиёсатмадори сулҳуофар шинохта шудааст ва барои мо миллати тоҷик мояи ифтихор ва сарфарозӣ аст ки дар синаи пешвои миллат қалби ҷаҳон метапад. имрӯз Тоҷикистон бо роҳбарии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон он масъалаҳоеро ба миён мегузорад ки бар нафъи тамоми халқиятҳо мебошад. ҳамоиш бо баррасии пешниҳодоти ҷаҳонии Тоҷикистон дар роҳи сулҳу дӯстӣ ва амнияту оромӣ ба анҷом расид. дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев бахшида ба рӯзи модар ва арҷгузорӣ ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллӣ бо иштироки тароҳону ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат фестивали ҷумҳуриявии садранги Чакан ҷамъбаст гардид. ин фестивал аз охири моҳи январ оғоз гардида дар он беҳтарин ҳунармандон иштирок намуданд.
در آغاز فستیوال اشتراکچیان نمایشگاه هنرهای چکندوزی، سوزنیدوزی، پاپوریدوزی را که از جانب هنرمندان شهر و ناحیه‌های جمهوری تشکیل گردیده بود تماشا نمودند. این فستیوال همساله با فراگیری تمام منطقه‌های تاجیکستان در 3 دور برگزار می شود. دور یکم با معین نمودن بهترین چکندوز، سوزنیدوز، طراح در سطح محله و دهه و شهرک و جماعت از 25 ینور تا 15 فوریه دایر گردید. دور دوم در سطح ولایت و منطقه ها از 18 تا 28 فوریه گذرانیده شد. دور سوم باشد با تشکیل برنامه کنسرتی و تئاتری و مکافات سپاری به طراحان و اشتراکچیان فعال دایر شد. در دوام انامین سالها فستیوال جمهوری صدرنگ چکن برگزار می‌گردید و امسال نیز ما با حکومت جمهوری می‌خواهیم پیشنهاد کنیم که سالهای آینده همین کمتر تغییرات درآورده فستیوال آزمون، چون که ما آزمون می‌خواهیم. برای چی آزمون؟ آزمون که همین هنرها باز از این هم خوبتر بهتر احیا گردند و ما همون بهترین طراحان بهترین هنرمندان جمهوری را باز قدردانی کنیم و اونها را هوسمند کنیم، چون که همین باز هزار ساله ها بعد گذشته ما باز آینده ما باز میراث مونده. خیلی گذشتگان ما با ما میراث موندن، ما نیز میتوانیم با همین برگزار نمودن چنین چاره‌بینی ها با آینده علامت خودمون باز یک فرهنگ بوی و غنی را میراث کنیم. ضمن افتتاح چورابینی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ابراز داشت که برگزاری فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن و نمایش فروش چکن و محصولات زرگری یکی از تدبیرهای مهم جهت گرامی داشت ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی میباشد. آن به ترغیب و تشویق لباس ملی، بلند برداشتن مقام و منزلت نقش و نگار، سوزنیدوزی و گلدوزی متاحهای ملی، نمایش و معرفی هنری والای طراحان و هنرمندان وطنی روانه گردیده است. اطلاع داده شد که برای رشد استحصال متاحهای اطلس و ادرس و جلب طراحان و چهوران در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 8 مرکز دوزندگی و بافندگی، در ولایت سوخت 282 عدد که 104 عددی آن به استحصال متاحهای اطلس و ادرس نگرانیده شده است. در ولایت ختلان 2913 عدد مرکزهای چکندوزی و در شهر و ناحیه‌های حصار، ترسونزاده و نورآباد 5 عدد کارخانه‌های دیگری استحصالی با جلب زنان و دختران هنرمند و چیره‌دست فعالیت نظررس برده ایستادند. همچنین ابراز گردید که دوام سالهای 2017-2024 بیش از 382 نفر هنرمندان از مبلغ‌های گرانتی برخوردار شدند. ضمن برآمد خویش رهبریت کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که برگزاری فستیوال مذکور امکان می‌دهد که پهلوهای تا هنوز به همگان نوروشن عنعنه‌های ملی، هنر والای چکندوزی این یا آن محل، صنعت اصلی گلدوزی، سوزنیدوزی، طاقی‌دوزی و نوع‌های گوناگون نقش و نگاری ملی دوباره احیا گردیده مورد بهره برداری قرار گیرند. باعث افتخار است که امروز ما هنری چهره‌دستان کلوبشهر بوستانی و معرض تماشا گذاشتیم. یعنی یکی از دیگری فرق دارد و یکی از دیگری زیباتر و گواراتر هستند. خاطر رسان میشیم که فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن در مملکت از سال 2018 اینجانی با مقصد بلند برداشتن احساس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ و ادبیات، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و به این وسیله معرفی صنعت و هنری والای خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی گذرانیده می شود. در انتهای چورابینی طراحان و اشتراکچیان فعال با مکافات‌ها قدردانی شدند. در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان باشد ضمن یک چورابینی با شکوه 2 آزمون معرفی‌گر فرهنگی ملی و هنری والای بانوان تاجیک صدرنگ چکن و جلوی رنگ‌ها جنبش گردید. در آن غالبان این 2 آزمون جمهوریوی از ناحیه‌های ولایت با هم آمده نمایش زیبای تشکیل نمودند. صدرنگ چکن آزمون جمهوریوی که معرفی‌گر زیبایی پرستی و فرهنگ والای بانوی تاجیک می باشد در ولایت مختار کوهستان بدخشان جنبش گردید. آزمون با نظرداشت تمام شرط و طلبات در سطح بلند دایر گردیده مادران و بانوان خوشتالی دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با لباس‌های گلدوزی و چکن‌های آفتابگل خود در آن اشتراک نمودند. هدف از برگزاری فستیوال صدرنگ چکن این احساس وطندوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ و رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنر و والای خلق در عرصه بین المللی به حساب می رود. همزمان در این چورابینی آزمون دیگر جمهوریوی
ҷилои рангҳо низ аз ҷониби ҳакамон ҷамъбаст гардида, дар ин гӯшаи чорабинӣ низ рангорангӣ ва зебогиву таровати ҳунари волои бонуи тоҷик манзур гардонида шуд. имрӯз мо ҷилои рангҳоро дар вилоят ҷамъбаст намудем. мақсади баргузории фестивал озмуни ҷилои рангҳо ин бедоршавии табиат аст. дунё зебост, зебоии олам дар рангорангӣ аст. дар чорабинӣ баромадҳои пурмуттаво ташкил гардида, аз ҷойгузинии зебоҳунарии бонуи тоҷик ва шинохти таровату нафосати эҷоддастони ӯ дар арсаи байналмилалӣ сухан карда шуд. дар интиҳо ғолибон бо тӯҳфаи мукофотҳои худравӣ қадридонӣ гардиданд. озмуни ҷумҳуриявии садранги Чакан тавонист давоми мавҷудияти худ дар тарғиби бештари фарҳанги либоспӯшии бонувон ва арҷгузорӣ ба ҳувияту асолати миллӣ нақши созгор бозад. даври шаҳри ин тадбири зебоӣ чанде қабл дар маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд ҳам доир шуда буд. طول 7 سال می شود که در سراسر کشور فستیوال جمهوریوی صد رنگ چکان در سطح بلند فرهنگی برگزار می گردد. در شهر خوجند دور شهری فستیوال صد رنگ چکان با اشتراک دایره وسیع نمایندگان مؤسسه‌های ساحه معارف از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی، تحصیلات میانه، دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌ها صورت گرفت. در دور شهری فستیوال که در دانشکده پلی‌تکنیکی برگزار گردید، زیاده از 160 نفر شرکت ورزیدند. اشتراکچیان محصول دستانی خود را در 6 نومیناسیون لباس‌های ایدانه، کودکانه، قدیمه، روزمره، نمود اروپایی و دیگر نمودها پیشنهاد کردند. هر یک نمونه نشان می‌دهد که چگونه هنرمندان تاجیک عنعنه‌های قدیمی را با طلبات زمانی معاصر پیوست می‌نمایند. من امروز افتخار از آن دارم که در تن خود لباس ملی به بر کرده برای پیشکش تمام تاجیکستان برآمده ایستادم و امیدوارم که لباس من به حکمان پسند می آید. طور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2024 در ملاقات با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین مملکت ابراز داشتند هر ملت بنابر سابقه فرهنگی خود در لباس پوشی، رفتار و عنعنه‌های مخصوص دارد که ارزش‌های مادی و معنوی گذشته آن را انعکاس می نماید و هر ملت از روی زبان، فرهنگ و شکل و طرز لباس پوشیش شناخته می شود. زنان و مادران تاجیک طرز خاص لباس‌های ملی خود را داشتند و آن را به میراث گذاشتند که هر کدام از آنها در برابر زیبایی و رنگارنگی معیارهای اخلاقی و اعتقادی مردم باستانی ما را انعکاس می کرد. من در آزمون صدرنگی چکان اشتراک نموده در نومیناسیون ایدانه اشتراک کردم. لباس ملی برای ببر کردن برای من این یک افتخار است. من به دیگر دخترها توصیه می‌دهم که لباس ملی ببر کنند. در جریان فستیوال هنرمندان توانستند مهارت بلند خود را در ساحه دوزندگی، گلدوزی و طراحی لباس نشان دهند. هر یک لباس پیشنهاد شده با نقش و نگار نوتکرار و استفاده اصول‌های گوناگون چکاندوزی آرا داده شده است. چکاندوزی که یکی از هنرهای قدیمی مردم تاجیک می باشد، از گلپرتویی، نقش و نگار و تصویرهای رمزناک با رشته‌های رنگه در متاع پختگین و ابریشمی عبارت می باشد. هر نقش در بالای متاع دوخته شده نام دارد، از جمله کاسه‌گل، گل انار، برگ بید، بادامک، ماه و ستاره، آفتاب و غیره. استفاده رنگوبار در هنر چکاندوزی به طبیعت مکان زیست هنرمند آن وابستگی دارد. هنرمندان با استفاده رشته‌های گوناگون رنگ، تراوت و زیبایی طبیعت دیار خود را روی متاع انعکاس می‌نمایند. غالبان دور شهری به دور ولایتی فستیوال رخصت گرفتند. این مرحله امکانیت می‌دهد که بهترین نمونه‌های لباس و هنر چکاندوزی برای نمایش من بعد در سطح جمهوری انتخاب کرده شوند. در ناحیه ظفرآباد با مسئله سری وقت آماده نمودن پایگاه‌های آبکشی و دیگر انشاءات آبرسان به موسم نو توجه مخصوص روانه گردیده. با این مقصد از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد به قدر کافی مبلغ جدا گردیده است. زیرا پایگاه‌های آبکشی منبع اساسی آبیاری زمین‌های ناحیه به حساب رفته. توسط آن بیش از 32,000 گکتار زمین آبیاری کرده می‌شوند. پایگاه‌های آبکشی منبع اساسی آبیاری زمین‌های ناحیه ظفرآباد به حساب می‌روند. توسط پایگاه‌های آبکشی بیش از 32,000 گکتار زمین‌های ناحیه و قسماً زمین‌های شهر استراوشن و ناحیه دیوشتیج
обёрӣ карда мешаванд. аз ин хотир бо мақсади сари вақт омода кардани пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсими нави обёрӣ аз ҷониби мақомоти иҷроӣ ҳокимияти давлатии вилояти Суғд беш аз 1,5 миллион сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. таъминоти оби полизӣ дар ноҳияи Зафаробод соли ҷорӣ боз ҳам беҳтар гардида, заминҳои корам самаранок истифода карда мешаванд. маврид ба зикр аст ки соли 2024 бо мақсади сари вақт омода намудани пойгоҳҳои обкашии ноҳия аз буҷети вилоят 3 миллион сомонӣ маблағ равона гардида, илова бар ин бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд бо харҷи 15 миллион сомонӣ як агрегати нав ба пойгоҳи обкашии Мирзочӯлду дастрас карда шуд ки ин ғамхорӣ барои беҳтар намудани шароити обёрии заминҳо мусоидат кардааст. пойгоҳҳои обкашӣ дар ноҳияи Зафаробод аз манбаъҳои асосии таъминоти оби полизӣ буда, рушди соҳаи кишоварзӣ аз фаъолияти муназзами он вобастагӣ дорад. дар ноҳияи Зафаробод шудгори заминҳо анҷом ёфта деҳқонон барои рӯёнидани ҳосили фаровон омодагӣ мебинанд. соли ҷорӣ пахтакорони ноҳия азм доранд таҷрибаи пешрафтаро дар амал татбиқ намуда, кишти пунбадонаро дар зери плёнка анҷом диҳанд. инчунин истифодаи тухмиҳои серҳосил, риояи мӯҳлати оптималии кишт, таъмини оби полизӣ, шудгори босифати заминро аз омилҳои фаровонии ҳосил маънидод мекунанд. дар ноҳияи восеъ боришоти рӯзҳои аввали моҳи мард ва сардиҳои он ба кишту парвариши сабзавоти барвақтӣ зарар нарасонид. сокини деҳаи Тугарак Нурхон Азимов, ки яке аз истеҳсолкунандагони маҳсулоти барвақтӣ дар ноҳия мебошад, дар ин рӯзҳо бо маслиҳати мутахассисон амал намуда барои гарм нигоҳ доштани гармхонаҳо аз тадбирҳои зарурӣ кор гирифтааст. амаки Нурхон баъд аз як рӯзи боришоти барф, рӯзи офтобии моҳи мард бо мақсади аз нури гармии офтоб баҳравар гардидани маҳсулоти гармхона плёнкаро аз болои он мегирад. инҷо аввали моҳи гузашта пудина коридааст. ин маҳсулотро дар ҳамаи таомҳои наврӯзӣ истифода мебаранд. дар паҳлӯи ин гармхона 5 гармхонаи дигарро барои муҳофизати маҳсулотҳои барвақтии дохили гармхона аз сардӣ бо 3 қабат пӯшонидааст. инҷо дар хитаҳои алоҳида барои минбат кӯчонидани ниёлҳо тухми сабзавот сабзида дар ҳолати афзоиш қарор доранд. вақте ки дидем ки ҳаво хунук кардаак, ами чизора 2 қават 3 қават плёнка ташкил кардем, амиёро маҳкам кем, ина ҳозира хай дида истодаем ки амиё ай сард мо нигоҳ дошта тонистемшон. кадом одаме ки мисол ами корои 2 қаватаву 3 қаватара иҷро накард, мумкин амо одамо айсоби ами хунукӣ чизошона ба касаливу ба уман ба вайронӣ дода бошанд. сокини деҳаи Тугарак ноҳияи восеъ Нурхон Азимов масоати 8 соти қитъаи замини назди аҳлигӣ манзили истиқоматиашро ана ҳамин тавр самаранок истифода намудааст. ин қитъаи заминро барои кӯчонидани ниёлҳои маҳсулотҳои сабзавотӣ омода намудааст. ай барф зарар надем. барфа фоидаша охирда мебинем ки як ҳашаротора нест мекуна, чӣ мекуна, иам дар кора. ами замистон аму хел хунукӣ накардай ки умуман накардай ки аму ҳашарото нест шавад. ина киш як камтам оли ё камай ихнукиё барое ки аму ҳашаротора нест кардан. дар деҳоти Тугарак ва ноҳияи восеъ бо истифодаи оқилонаи замин ӯро бисёриҳо мешиносанд. амаки Нурхон ба қадри замин мерасад. тавре ӯ мегӯяд дар мавсими тирамҳоу зимистон ба 1 гектар замини хоҷагии деҳқонияш ки масоҳати 1 гектарро ташкил додааст ба қадри 25 тонна порӯи табиӣ пошида бо ҳамин тадбир таркиби онро серҳосил гардонидааст. дар ин қитъаи замин дар масоҳати 45 сотиқ моҳи январ картошка киш намудааст. боришоти барфи рӯзҳои аввали моҳи мард ба тухмии таги хок таъсир нарасонидааст. аз ҳолати нашунамои тухмӣ амаки Нурхон қаноатманд аст. амин сол чӣ хеле дидему мо кор кардем, замин беҳад то ами наздикиёра қоқ буд. кадом вақте ки мерафтид замина трактор медовад чикор мекард, бояд замин ба дараҷааш бояд нам боша ки нам захираи бояд ки баҳору тобистон бояд шавад. бисёр соз шид ки на барфу борон ами рӯбарӯ задак замино аму нами хичо нагирифтам ба ӯ дараҷаям ки нагирифта бошанд бо мебораву дар замин нам мешававу баъд муда хизмат мекунанд. амаки Нурхон ғайр аз замини назди ҳавлигӣ заминҳои хоҷагии деҳқонӣ Хуршед 98ро ки роҳбарии онро ба дӯш дорад, ҳар як ваҷаби онро самаранок истифода намуда яке аз таъминкунандагони бозори истеъмолии ноҳияи восеъ бо маҳсулотҳои сабзавотӣ мебошад.
گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. در تاجیکستان نمودهای گوناگون حیوانات وحشی و پرندگان نادر سکونت دارند که اکثر آنها در کتاب سرخ تاجیکستان وارد گردیدند. قسم زیادی آنها در بلندکوه‌ها زندگی می‌کنند و در فصل زمستان هنگام باریدن برف زیاد در دریافت مواد خوراکه با مشکلی روبرو می‌گردند. با مقصد حفظ و نگهداری عالم وحوش در این روزها کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی به نام سید احمد کریموف و بخش حفظ محیط زیست ناحیه خوالینگ کارهای بیوتکنیکی می‌گذرانند. اگر در ناحیه‌های وادی برف کم باریده باشد، در ناحیه‌های کوهستان برف خیلی زیاد باریده است و کارمندان خواجگی جنگل، خواجگی‌های دهقانی و ساکنان ناحیه‌های کوهستان برای از زمستان به طرف امین نگاه داشتن پرندگان نادر و حیوانات وحشی پیوسته کارهای بیوتکنیکی می‌گذرانند. امسال نیز در نواحی کوهستان مملکت که جای سکونت حیوانات و پرندگان نادر است برف زیاد بارید. کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی به نام سید احمد کریموف ناحیه خوالینگ در همکاری با بخش حفظ محیط زیست ناحیه این روزها در موضع‌های سکونت حیوانات و پرندگان کارهای بیوتکنیکی می‌گذرانند. برای این علاقه در فصل تابستان مقداری ضروری کاه و بیده و خوراک کنسنتراتی ذخیره کردند. این نوبت کارهای بیوتکنیکی در موضع تیون گذرانیده شد که در این جنگلزار به گفت جنگلبانان زرگوش و روباه، خوک یابایی و گرگ و نمودهای گوناگون پرندگان سکونت دارند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل طبق دستور سفارش‌های агенти хоҷагии ҷангал назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи нақша чорабинӣ бори панҷум аст ки мо корҳои биотехникӣ гузарондем дар 5 минтақаи сесолӣ ки иборат мебошад аз 24 ҳудуди ҷангалбонӣ. бо назардошти боридани барфи зиёд дар моҳи март айни ҳол корҳои биотехникӣ гузарондем. умуман дар давоми сол мо зиёда аз 9 тонну 500 килограмм маводҳои ғизоӣ истеъмолӣ аз қабили кинҷора, рези гандам, ҷав ва кинҷора инчунин беда ба ҳайвонотҳои ваҳшӣ ва паррандагони нодир таъмин карда истодаем. хоҷагии ҷангали ба номи Саид Аҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг яке аз хоҷагиҳои калонтарин дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад ва баландии баъзе мавзеъҳояш аз сатҳи баҳр то 3000 метрро ташкил медиҳад. дар ҳудуди хоҷагии мазкур ҳайвоноту паррандагони зиёд сукунат доранд ки аксари онҳо дар китоби сурхи Тоҷикистон шомил гардиданд. ҳоло ки дар ин баландиҳо барфи зиёд боридааст, ҳайвоноту паррандагон дар дарёфти хӯрока мушкилӣ доранд. гузаронидани корҳои биотехникӣ бошад, ин мушкилоти ҳайвоноту паррандагонро осон мегардонад ва то об шудани барф бо хӯрока таъмин мешаванд. кормандони хоҷагӣ мегӯянд ҳоло захира доранд ва рӯзҳои баъдӣ бо боридани барф корҳои биотехникиро идома медиҳанд. бо назардошти пешбинии обу ҳавошиносон муайян карда шудааст ки дар моҳи март боз сархони яъне барф бориданаш ба амал меояд. мо дар ҳудуди минтақаҳо ҷангалбонӣ захира кардагии маводҳои ғизоии консентратира аз ҳисоби ҷангалбонҳо ва мудирони минтақаҳо таъмин карда мешавад. дар гузарондани корҳои биотехникӣ кормандони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия хеле фаъоланд ва ба ин корҳо хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ, ҷамъиятҳои шикорӣ ва сокинони деҳаҳои дурдастро ҷалб менамоянд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид. با مقصد ترغیب طرز حیاتی سالم میان جوانان و نورسان در شهر اصفهان با پیشواز جشن نوروز بین المللی مسابقه فوتبال دایر شد. گزارش در این باره. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی به افتخار نوروز جهانی جهت عامه‌ای گردانی ورزش، جلب تعداد بیشتری جوانان به تربیت جسمانی، دریافت ورزشکاران صاحب استعداد و ترغیب طرز حیات سالم در همه ورزشگاه‌های شهر و دیهات اصفهان مسابقه فوتبال برگزار گردیده ایستاده است. در این مسابقه صرف نظر از سردی‌های روزهای آخر دسته‌های کارخانه و تشکیلات، جماعت‌ها و محله‌ها، مؤسسه‌های تندرستی و معارف شرکت فعالانه دارند. یکی از چنین خوب آزمایش‌ها بین دسته‌های فوتبال محله ناصرآباد و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 مرکز شهر بساط زوتون و شفق‌آور برگزار گردید. اگرچه بازیگران هر دو دسته هم مهارت خوب نشان دادند، اما ضربه‌های دسته محله ناصرآباد به هدف بیشتر رسیدند و آنها
آنها رقیب خود را با حساب 3-1 مغلوب نمودند. در فرجام در وضعیت تنتنوی به دسته غالب و بازیگران بهترین سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شدند. بینندگان گرامی، بود نشر جنبه 3 برنامه اطلاعاتی نوید منظور شما. برایتان شب خوش و خوب را تمنا میکنیم. خیر.